urukundo rufuka ibigabitanyo byose. Upendo ufunika mabaya yote. Ariko uhoza ikintu mu kanwa atandukanya bakundana. Lakini yule ambaye anabakiza mabaya mdomoni mwake utenganisha watu. 17 umurongo w'icenda mu migani nyene. Ukisema 17 mstari wa 9 havuga ngo upfuka igicumuro abarondera urukundo, ambaye anafunika dhambi anatafuta amani. Urwanko ruvyura intonganya. Matengano huleta ugomvi. Imbabazi n'urukundo bigenda bifatanye. Msamaha na upendo vinaendana hivyo. Ahari imbabazi urukundo rurabaho. Ambapo kuna msamaha kuna upendo. Kandi ikintu ca mbere usabye imbabazi umuntu, ambapo unakiomba msamaha mtu ni wumve ko urukundo ruciye ruza. Usiposikia kwamba upendo umekuja, uba wabeshe, utakuwa umedanganya. Uba wabeshe ari imbabazi zo ku munwa bitavuye, utakuwa kutoa moyoni mwako umedanganya. Ariko wasavye imbabazi bivuye mu mutima, lakini kitoa moyoni mwako bica bijana n'urukundo, vinaendana na upendo. Ukumva wa muntu uramukunze, unajisikia kumpenda mwenzako. Ukumva wa muntu mushize ku mutima, unajisikia kuweka kuweka roho kwake. Haleluya, haleluya. Imbabazi n'urukundo rero sasa msamaha na upendo vinaendana pamoja. Bisigura ngo hari imbabazi, sasa kwamba kuna msamaha haraba urukundo, kuna kuwa upendo. Warakoze kimwe, umetenda kimoja, wasaba imbabazi, hakuna msamaha. Na wikindi gihakora kandi, haya katena kingine, nta mbabazi, hakuna msamaha. Nikindi gihakandi, na kingine, nta mbabazi, hakuna msamaha. Ivyo biratinda bifuta urukundo. Hayo yote nenda nafuta upendo, yanafuta kabisa upendo. Abantu bakabana barabanuku, watu wanaishi kama tu watu wa urumeti. Na bimwe vya hata yale baby bakavuga baby mugabi koferi kabamo. Ma baby barashobora gutabirana, mabebi wanaweza kupigana. Ayo mazina ntacavuze, majina hayo hayana mbabazi zihari, hana thamani yote kama kuna msamaha. Ayo mazina araryoha, haya majina yanakuwa matamu kama kuna msamaha. Ayo mazina araryoha, haya majina ni matamu. Iyo atagihome mwubatse hagati yanyu, kama kuna ukuta udasaba imbabazi n'igihome muba muriko mwubaka hagati yanyu, kuna ukuta ndani yenu. Udasaba imbabazi biragahera, kutotoa msamaha kandi gukomantara kw'imitima niko gutuma abantu badasaba imbabazi. Ndio inasababisha kwamba watu wasiombe msamaha. Umwe ekasino musaba imbabazi, unaomba kama siwezi kama msamaha, anaweza kunidharau. Umugabo w'ikostume, mume wa suti, ndamusaba imbabazi madamu, niombe msamaha mke wangu, yobangaye anaweza kunidharau. Mama nawe, huyu mama naye ananguye, amenianza, ategerezwa kusaba imbabazi. Inabidi niombe msamaha, ndamurindiriye, ninamungoja, murindiriye mwikorozi. Imbabazi msamaha zituma ingo zimera neza, inasababisha nyumba kuwa vizuri. Haleluya, haleluya. Bavyeyi, wazazi, mugwize imbabazi ku bana banyu, ongezeni msamaha katika watoto wenu, mugwize imbabazi.